телефон қарамай тұрасың, Нұрбек. Нұрбек, сен не маған кіріп көңіл бұрдай алды? Мне кажется, сен саға қарағандайшы, но сен сол қолыңа жақынырақ болып отады да. Мен уже сезіп қалдым. Сен маған көңіл бұрбайсың, сұрау берсем жауап бербейсің, Нұрбек десем мындай деп қойбойсың. 10 жыл айтсам 11-сіне о деп қосымда ақы ептеп елетші. Нұрбек, мен уже жашағым келбей алды. Тоқты. Сен жаңа бывшаяң естіп отқан жоқсың ба случайно? Иә. Сен телефон көп қармап қалса, что-то не тосың сен, Нұрбек. Сен телефонмен ұшым жазып отқан оқшайсың, Иә. Мен тұра ет таптың ба? Все, болды. Мен бұдан артық жашай албай ұқтың ба? Мен кетем. Наки, сумкамды наки. Етчағылы дайындап қоғым, кетем деп. Сен ұшып телефонмен сөйлешіп, телефоныңа үйреніп, бывшайыңмен жазыш, чалыш. Ұшым мен бақыт болып, жашай беріп ұқтыңар ба? Мен кеттім. Ертерек келе бүгін шерінеге орағыз. Салонға барам деп аттың біле? Қайқа? Шерінеге? Бұл қанша сол? 29. Мен сағат 3-ке жазылып қойбадым біле? Рас лестетпен бе? Кетем деп қойдым деп, сен жөне тамашалап қалам кетем деп. Қатын кетме келем. Мен салонға алып келген соң отырып тұра, телефонды ойнап, Давай, отырып тұра келе, аз келіп қалам. Сұп-сұлу келе алды. Не oldu? Жоқ, пешті болған жоқ, чатасың. Жаман түштер көріп қалдық бейсің бе? Чатыр, жақшы. Жүрем шықалды, жаман түш көрініп шықты. Сен албашты басып отады. Албашты басып отады. Ne oldu? Ya. Sen özümді kimsiz otasın. Ne oldu? Sen ne mi? Sen kayakta kızlarga layık basıp otasın, Qaysı modellerge layık basıp demeli. Qaysı? Oz momdaylarga layık basıp. Qaysı model? Sen ne mo men Ақбай деген подружкаларым, карачы mo лайыктарын не басып жатпам олар дей. Sen мен подружкама лайык баса турган болуп калдың беле, Нурбек. Берме. Кана? Берсең? Қарсаң телефоны тимеле қатып, уктуп атса жанын алып жат тимеле. Ошочу жаның алып жатып турбасың ба телефондорун шашпа сени? Сен башкача сушосуң. Бул сен телефонуң огул. Сеники болуп турбайбы мынаки? Өзүңдүн инстаграмыңда жүрөсүң мына. Мына меники мына. Кана? Мына менин телефонум биякта мына. Уктатпайт да экенсиң тимеле. Бир нормальный жашайсызбы жокпу? Жүлет меле. Тамашалап эле болгом, аябай. Тамаша, эми ушинтип тамашалайсың мени. Кой мен сопо койгом. Тамашалап. Жин түсінбей. Жүрüm düşüp қалды. Мен де жаман жүрем түсіп қалды. Өліп қалайын дедің, Мен жаман өлмеппін азырчы. Әйгерім кішкене бұндай қарачы бүт жақ шашылып жатады. Кішкене бұндай сейра
Кое турчу сериалыңды. Не? Я карачы бүт жак чачылып, бүт жак чаң басып жатат. Сериал көрүп жата бербей. Кичине мындай, кичине окат кылсың мындай. Бол давай, могу үйдүн бардыгын жыйнап чык. Чаңдар сүртүп кичине мындай. Нурбек, Не? идея. Не? Мага бир сон идея келбеди? Не идея? Сенчи? Инстаграмда өтө популярный болгуң келеби я? Интернеттеби? Интернетте. Ооба. Өтө мындай лайк, комментарий, укмуш дүнгөргөн популярный болгуң келди да? Ооба, жаман популярный. Сенчи? Мен да популярный болгум келет да? Бирокчу мен бир идеям бар да? Сен жана эме каналың бар го? Карантин дегенчи? Карантин каналы. Карантин каналда сонун видео жүктөйбүз. Да? Ооба. Не тартабыз? Баягындайбы? Койчу айгер. Жок, аны тартпайбыз. Андан да мощный болот, сонун канал болот деп кой. Челлендж деген тартабыз. А ким ал челлендж? Чынды ким ал эмес, эмне ал десең? Не ал челлендж? Мондай челлендж деп кой. Баштабайсың болой. Баштай берейин да? Шапкам жакшы. Катуу, красиво сүрүз. Шапкам жакшы эле турабы? Салам достор, урматтуу карантин каналынын катталуучулары, биздин каналга куш келипсиздер. Биз жаңы челлендж баштадык. Аялым айтты, эгерде ушул бүт үйдөгү чаңдарды сүртүп чыксаң, сен өтө популярный болосуң деди. Анан лайк көп топтойсуң деди. Лайк коюңуздар. Урматтуу карантин каналынын көрүүчүлөрү, бүт мына ушул челленджди сиздерге көрсөтөм. Мынакей. Молодец. Болду? Болду. Точно? Бул бир биринчи бөлүмү бүттү да. Эми чарсында экинчи бөлүмүн тартабыз. Экинчиси кандай болду? Үй жыйнаган чалыш тартабыз да. Мон барым бул? Ооба, бул бар жинес. Кой, айгерме кой, ол кокуштар көрсө не дейт, уят. Сен кокушупчу? Ал вообще бар го, тамак жасаган манты түйгөн челлендж тартып берейин. Ан лайк коюп кетет анда. Вообще сенден ашып кетсе жаман болот. Давай, Нурбек. Баштайлы анда. Таштан кайтырайын. Ушу жерденби? Ушу жерден. Давай, башта. Баштай берели. Салам карантин каналынын катталуучулары, жана эле айттым, муну айтпай эле коеюн. Мындай сразу эле баштай берсең, жыйнап эле. Экинчи челлендж бул үй жыйноо челленджи. Мен келинчегим айткандай, өтө көп лайк топтойбуз. Урматтуу карантин каналынын катталуучулары, лайк коюңуздар. Тошуна лайк көбөйөбү? Ооба. Үй жыйнамай челлендж сиздер үчүн. Таза. Бияқты бүтүп эле кухняга кетебиз. Койчу, кухняга жыйнап. Койбой эле? Ооба. Популярный болсун дебедим, койсун. Вот үй жыйнаган челлендж башталды, достор. Салам достор, азыр болсо эми кухня жыйнамай челленджи. Кухня тазалайбыз азыр. Акырынчы. Угулбай атат телефонду. Тазараак жыйнасаң көрүп лайк болот. Кайра башка. Салам достор, челлендж.